Katika mikutano yake na marabi, Yesu alikuwa wazi kusema kwamba mengi ya yale waliyofundisha hayakuwa yale ambayo Mungu aliagiza Israeli kupitia manabii wa Agano la Kale. Walikuwa wameunda mafundisho na mapokeo yao wenyewe, na kando na maandiko, wakatangaza maandishi mengine kuwa matakatifu. Israeli wa kweli, waliotengwa na Mungu kama watu wake, wanajumuisha Wayahudi na mataifa wanaobaki imara katika agano na Ibrahimu, lililotiwa muhuri na tohara. Ni kwa ajili ya Israeli huyu, Baba alimtuma mwanawe kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Mtu yeyote wa mataifa anaweza kujiunga na Israeli wa Mungu, akatumwa kwa Yesu na Baba na kupata wokovu. Lakini ili kufanya hivyo, lazima afuate sheria ambazo Mungu aliwapa Israeli. Sheria zile zile ambazo Yesu na mitume wake walizitii. Je, unataka kujua zaidi? Nenda sasa hivi kwenye sheriayamungu.org.